И до новин спорту. Районный турнир по стрельбе з установки скат и зборцы-разборцы аўтамата объединял самых метких и спрытных удзельнікаў, хлопцаў и дзяўчат, навучэнцаў школ города. За ходом спаборніцтваў назирала Катерина Страха. Командир молодежного отряда аховы правапарадку «Алмаз» Брэсцкага тэхнічнага універсітэта Яўген Кузьміч уже ў трэці раз бярэ ўдзел у раённым турніры па стральбе. Хлопец доўга трэніраваўся, настрою яго баявы. Кажа, прыйшоў сюды за перамогай. Мы уверены в своей победе, что мы победим на этих соревнованиях, что завоюем первые места, так и у нас и девушки участвуют. Ну и довольны будем участием. А вось яшчэ адна удзельніца спаборніцтва, вучаніца ваенна-патрыятычнага класа Паўлава Юлія упэўнена. Заняць прызавое месца ёй дапамогуць штотыднёвыя трэніроўкі. Ездим на полигоны и также ходим несколько раз в неделю в тир, стреляем, тренируемся. Организаторами турнира выступили Брэсцкі Маскоўскі районный комитет Белорусского республиканского союза молоди и департамент аховы. Данного рода турнир по стрельбе, он ежегодно проводится в преддверии Дня защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. И уже традиционно, по сложившейся традиции, мы привлекаем к данному турниру учащихся средних школ города Бреста, которые профилируются на военно-патриотическом воспитании. Это кадетские классы, 26-я, 28-я школа и в этом году добавилась еще 35-я. У турніры вызначыліся 6 лепшых стралкоў. Кожны з іх за сваю меткасць атрымаў ганаровую грамату і прыз. Катерина Страха, Александр Сівіцкі, абласныя навіны, Брэст.